Ole tuntum chu in hrang tia youtuber lamin an upload sat electric hrui ama lo chatanga an sei tharang tin yan sei kha ati tu hriat chhuah ani tin bengwar newsian ran posa tin ran posa tu hnaia youtube lama lar tak hun tharve aizole in pakhat electric current hrui che cha tharang ni om ang hiala chhuah ati tu nge nia rin hriat chhuah ani to hun tharveng atanga bengwarna thudon danin he thil ti tu hi he ina cheng an fapa junior department zirline ni nge ya hriat ani hian electric current line che cha na man ruwa alo akti mu chu ani baka current line chat mu masa a apa hril thin tu ane hun tharveng atanga thudon na chuan he thil ti tu hi an fapa hi ni nge ya an rin nge to thu a soitel he news hi bengwarna ni sotanga lakani Breaking news mi bum mang pimal som thlong puye chinza ma tei chinza sp jongte thlangwal usranga nupui lui manane he news si brendai patin aran posane fb le whatsapp group song kaltlanga Poland Germany China Israel le dangte ana musak the anga insei pimal som thlong pui chinza chu crime and economic offense wing pscid crime chuan nisom ni pariat February khan manin aizol police station anda ane pimal som thlong pui chinsa hi second so huati ku waso huati tia minglem wa sakha ania covid-19 wanga lockdown line a covid check keta police duty a whole live video po a viral chip to kha tin ama hi tun hnaia man tak sp jongte thlangwal usranga nupui lui ani bok alaka hian kumsang ni somni pathum kumtira rampona kaltura paisa alak sakte fir thelu kal jela man ane pimal som thlong pui chinsa hian a hnoya tarlan police station ate case rang anei meka claim laya SBI mutual fund mingpua paisa alak khom ti chingpen thua po case ala fello tia hretani bok pakhanna aizol ps case number za sumli pani kumsang ni sombakwa hriat February kumsang ni sombakwa pani na aizol ps case number zanga somsari pani kumsang ni sombakwa ni tla sombakhat kumsang ni sombakwa pathumna aizol ps case number za somruk pathum ni sombakhat tlathum kumsang ni somni palina aizol ps case number za somsari pakwa ni sombakwa tlathum kumsang ni somni pakhat pangana bongkon ps case number somko pali ninga thlani kumsang ni somni pakhat parokna crime and economic offense pscid crime case number pani kumsang ni somni pali neruk February kumsang ni somni pali pimal som thlong pui chinza hian narok aposna legacy Indian microfinance ltd a managing director nin aziaka apoisa case adon thinna recipa mizo overseas cleaning company Lusa Hills microfinance MNS Foundation registration number U65990 MZ2014 NPL 008279 minga receipt payin assign na mutur om nola Lusa Hills microfinance hi araujia alandanin si do thangale laldu sang te minga a register ane pimal som thlong pui chinza hi visa boypui na ming choya poisalak sak thin te hi engatan nge lo man thin ti chui cho me kani bok rampona ana mu sak thainia insoi poisal thin te laka ifim khurang o mir thele tan pui ngai tam takanam laya hetia mani hlok na toratana mani mizo pui nge han bum thin hi chu amoi lowin apoi tak chetane engpochuni sela khati zong khaneleri phosela video dangron ti chole wat kan tum donia katsan hlom takte milon saksham shama milo subscribe pa milo share sakthina wanam tu ko sia milon sakka milo subscribe zel turun koron som boko chai kalome